Kilapas kata ke resolution namta ka ANP. Hendrai ngasaong husiar holok hei holok. Kajing renew ya kalaisen jongki kalajan. Nyapan bu kajing kali. Atau kata ka resolution hakasngi ya ka partai ski juno kendai kaan. Kadang dai tangkarai baka sarkar jela ka kubur ya karai jong pai ba kajing doa jong pai ba. Kadai kamram jongki bajai tiak jengkang. Cepot nong ba dan hibat pun urlong ya kita kajing menut. Lalaki ong kata kadai kita kadai kamram juk sekarang dia bang taktik ladai kamram juki balik yang ting so menong kinong mikmat nak jala jongi ru ihapan simlang kajikit kali. Ko kipari kipardo prasnam ngakwa ban kren ya kawai pat kaman kam tam hapok kacong kajala kajongi makibun kibo kajing kali gini kisngi kang mene rangdan bakali ayu kaki siu bat wei kisang balang kenle kasorkaran dia kalapan kre banyak syakmat banti urnium kasorkaran dia langba kasukar jala kalapan kre pan poi ya kan tiral hapo cok jala jongi ngakwa banong nakabasay nyamdan kam lan tiral ngidan kam yakian banjira nyamdan kam ya kata perlu spa sekarang dia ringdan kam jak jengim jogari bakajat menreu brokowai kino kibakta ki persyang berjalan bakla ki perdebere ki agent jongko sukaran dia na jongko judicial ngaku aban ong na kabasay kan mau ne syakmat ki khot pasyet rahem jongko jat penriu kin sejuba om na kaktian hendak kin juba na kakam kinyo labang helong kinyang kongo bagi samsi sam khwat jong kita ki sarkar Hindustan nang thei na po Delhi ngakrannya kata gidan boong pikiran plumar pen syatep kias ong ai kan thep kacingem kanam kot aslakan dau kasadon ka akhir kasgi ban bisyar ubreu dai tang ubreu ki an breu ketang ka ki an breu hondai ngidai ban tiang kan ki an lei kebakane gari nyo trap kacungi gari kasi bayar jungi ladong long snam da kacing mayan blai ba ati hangi kilong mata banyadaya kata